savalinga ia ma le tafolauga o loo tafolau ai nei. Ia, lenei tu lafiafi ia o le pokalame o faigoaina o le maapupula o le faaolataga. Amene, haleluia. Vi ia le alii ia pei ona talanoa ai le galuega. Amene, ia lona mataupe fa'afeupe sefulutasi le fa'apea o le ma'a lenei na fa'aleaogaina e outou tufuga faifale ua avea ia ma ma'a tulimanu au pito aluga. Praise the Lord, hallelujah. Ia ona whaamanino ila ia lema whaapela whaipasifululua. E lea i fo se tasi wa iai le ola. E lea i lava se isi ngoa i lalo le langi. Ua foa ina mai tangata e mawhaia ona whaola ina ai o i tātou. Praise the Lord, hallelujah. Mi ia le li. Ia ile manava i o ngā luenga le ne yaso. Ia ma le tātou iai i le manai o le manava o ngā luenga le taimi o sola, ia ma le tātou taulanga fiafi sa whapena ono tātou tāpena ai, mo tātou tau ai pere le lei o le atua, ia o te iloa o le taimi le nei, ia o le taimi wa amata o na faitau mafatanga, ia ainga mawhapena o na taratala noa foi, ia wā foi, ia le polkalame o le isiaso, ia po le whaapupula ina foi, o le plan, o le awhata atia mai, e le ainga mo le isiaso, ia ma le siva yaso, ia po le ao pe a malama, ia mai le nā taimi e ao pe ao no tātou whaapupula ina pea, le faaolataga alu tātou alii, i te tono le ainga le talatala noa, pe a uma ai taulanga fiafi, pe a uma ai tau mawhatanga fiafi, e au pea o no tātou whaapupula ina pea le maa lea, amene, haleluia, pe tātou te iloa ina, ma tala noa ina pea, le maa o le faaolataga, pei o nau tā ua e le tusi lea ngā luenga, i le nei afiafi. Ua avea lea ma wha autu ino le nei polokalame o le maa tapupula, o le maa pupula, o le faaolataga keriso. Amene. Hallelujah. Praise the Lord. I le tatou talatala noa ina la o le polokalame, o le umai o tau mawhatanga o le afiafi ua a whaata oto foi pe whasauni foi whaata oto moenga le afiafi se itulou lava. E tātau lava o na whaapupula pea i to tono le tala noanga a mātua, ma whanau, po o matai fo i o ainga, ia po to tono fo i o le vāo le au whai ngā luenga le atua, po mātua fo i amene, sau pea o na whaapupula pea le tala ina o le faaolataga le ali. Amene. O lona winga o le whaalauteleina o le manatu, ina i whapena o na aua ne i mate le tala mepa. Aua ne i mate le tala mepa pe a uma le taulanga fiafi. Aua ne i ngata i le taulanga fiafi ma le tau mawhatanga o le fiafi le lei o le atua. Amene. Ia whapena o na puna pea, ma whapena o na ola pea le la mepa lea, po le pupula lea o le faaolataga a le atua e ala le talatala noa i pea faasoa fetufaai ai o tatou tagata. Amene, haleluia. Awa o le faamanatu lea na faamanatu ma le tusi lea galuega e ala le faaautuina le tapolokalame wai ai nei o le faamanatu ina ia faapena ona o tatou confirming there is salvation in our Lord. And our Lord is everything. Our Lord is the salvation. Fai foi la le tuli loa ina mai le fai upa se fulu lua. Ina ua fai mai le fai upa se fulu tasi. Po le tala lea na ave e Peteru la wastaulanga ia a la vaenga yo alisana ka yafa ma yoane le na famasinoina. Ma pelu ina ia Peteru ma yoane lena a ole aveina le fal pui ele ima faina matcha le fatua Peteru ele ima faina matcha le fapula ina Peteru ole faaolataga ma le pongai ole ola na lai ona tinga lava ona vai atu ia Peteru ma yoane la le ku ma le fal pui ole a konya ila ua ele ima fai ona matcha ina le tautala pea po le tautala ngia pea po le ola ina pea po le faapupula ina pea o le faaolataga.
Amene. Ala lea ilo na tali atu. Ilo na tali atu. O toa li o isora elu. Manu ese. Fai mai. Ole maa le nei. Wa ole faaolataga o Yesu Keriso. Ina ua fesilingia. Ia nau tau lo le mea sa tupu. Fesilingia pe te ruma. Kau mawha ia o staulanga. Ina ia o lato. O tangata ia lo fausia le malo le atua. Tau mawha ia ina ia whapena. Ina ia whaasese le tali. Pe tau mawha ina ia au maise tali e sao ila lato mau le tau ave. Ai pe ta ina mai ale tali e pe te una manino. Fai mai ino fesilingia. Ole ale mana. Ole ale mana po ole ingoa o aina o ulua fai ele nei mea. Fa malolo mai wa ai mata o staulanga matangata o Israel ma so se tasi sai ai ele tali tonu. Amen. Hallelujah. Ele fia tali tonu. Sa ola tom fai tape ilalo. Sa ola tom fai tape ilalo ele ol faaolataga Yesu Keriso e mafua me ia. E fa me pete ole manna ole atua. Praise the Lord. Hallelujah. Ia le ali fai mai pe fa masino ina ima ua. Amen. Hallelujah. Ile ne yaso le alofa wa fai le tangata mai po ole ua malo lo ai oia. Le fai mai le fi fa masino kwa kanga kaya la ua kasa kale pete o Yesu Keriso mlona mana. Ole mana lea le fa ola tangata le lo fa tu sai pete ole maa lea ua tautu ulafua ina. Amen. Hallelujah. Pole maa le nei ua faa lea ngā ina la o tau fesili. Ila o tau lui mai o le fesili ina ia faa pēia faa sese le kali le sese le tali e vata o le tali lava le nā. Lango le mea moni le nā. That is the truth. Pēlana ele ne fiafi. We need to speak of it. Amen. Awane I muta, awane I ngata, awale fefe, awale pala ai. Amen. Hallelujah. Ole maa wa faalea ngā ina. Amen. Hallelujah. E o tau tufunga. Tufunga fai fale. O ai tufunga ia. O staulanga. Amen. Hallelujah. O tusi upu. O tangata la o muli. Ma fai mayo ila tau o tangata wa ilo Yesu. O la tutalia le faaolataga. Aliso lo mua mai ala tau le tua. Tu fesili tau mawhaine e tape ilalo le faa moe lea. Ai peita ele invai ai ia pe te uma yoani. Le la feme fe pesfululua. Ele ai foi se tasi wa ia le ola. Ele ai lava se isi ngoi lalo le langi o fo ina mai tangata. E mafaya o na faola ina ayo I tato. Loga winga. Ole maalea. Le wako faalea nga ina. Wako faapea ele o ia e o ngal fa malolonga. Ole o ia le o malolo ai mai. Ma alea kuku la fua inga ma kou fa alea ngaina. Lea, ole ma akong wa lea. Le ua fai ma atu li mano. Au pito ilunga. Le Maapupula la lea. Le Maapupula leo le faaolataga e au o nau tatou puti tala noa fa au pia. To be continue or continuing the work of proclaiming, preaching and telling people and praising the Lord in the way we proclaim Him to others and His words. Amen. Hallelujah. Vi eleli. Le nei la fiafi o te fia tufa pe te fia faasoa ina fo ia se fi auta wa fo I fa pe na fa manuia ina ai fo lo tangata ile tapena ino I tatou ile lata mai o le afio mai o le tatou faaole Yesu Keriso. Amen. Hallelujah. Ua lata mai le afio mai o Yesu Keriso. Are you ready? Amen. Are we ready? I totono le fesili lea po o tatou sauni, pe o tatou tapena. O loo iai ma nisi yona la faatupu manatu. Ina ifa pena o nau tatou faapupula pea le maalea. Hallelujah. Iai fesili o faatupu manatu le tatapenanga. Are you ready? Are we ready? O tatou tapena. Amen. E faapupula le maalea. A fai o tatou tapena.
E ai nisi vaenga ta ua e tatau ona fesilingia. Hai ai lo fa tau vaa. Amen. Hallelujah. Am I afraid? Ila utapenanga o yese fefe ila utapenanga. O yese faalu maina po se faa maina ila utapenanga. E tau tala ai ile faaolataga Yesu Keriso. Po o ia te au se loto tele, po se loto toa ila utapenanga. As we prepared and get ready for the returning of God or the Lord, ask ourselves, Fasilia te ita ua. Ini whapena ona whaima mau tā tapa ina ia pupula pea la tā tapenanga i teimi uma. E le teimi tā te tāpena ai e le fefe. E le teimi le tā tapenanga e le whaalumaina ma le maasiasi ma le whaamaina ia te ita ua pe au tā whaalongo wa lata le fio mai o le atua. E le teimi a te ita ua e lua lo wa lata le tātu tāpena whapea o wa lata le fio mai o Keriso. E le loto tele i lesi. E le fefe i lesi. E le pupole vale i lesi. E le whaamaina i lesi. E le mautonu i lesi. Le ne afi afi. Are we afraid? Or are we ashamed? Or are we confident to shine this cornerstone? O tātou tā pena ma le loto tele, pe o tātou tā pena ma le fefe, ma le whaalumaina, ina ia whaapupula le Faaolataga Yesu Keriso. Whamai le mau le wa au mai le Ioane le muamua. Muamua le Ioane le mta upelua, whai upelua sifuvalu, le mua mai le tātou mau, e fia sosoani mo i tā ua e tā pena ai. Tā pena ai le tā penanga, i le toia fio mai o lo tātou le Yesu Keriso. Mai le pese le sa utaina le amatanga. Ua lata mai lava. Ta pena o ta tangata. Whamene whai upule la whai tautua mo i ta ole ne fiafi. O le nei foi, le whana aue, ia o tautu mau ia te ia. Ina ia mau ai e ta taule loto tele. Pe a whaalia mai o ia. Ia le whaamaina fo i tātou i ona luma i lona fio mai. Praise the Lord. Hallelujah. In English version of the 1st John chapter 2 and verse 28, and it says, "And now, dear children, remain in fellowship with Christ, so that when he returns, you will be full of courage and not shrink back from him in shame." Praise the Lord. Hallelujah. This is the word of the Lord. Amen. It is the word of the Lord. Hallelujah. Ole whaamamafaina i o tātou tangata ina i o tātou tāpena iai i le loto tele. I o tātou tāpena iai i le remain in and abide with him. Amen. Ole whaamalosi mo i tātou ina i whaapena ona tu mau ia te ia. Amen. Hallelujah. Ole tu mau i le atua. Ole tu mau i lana upu. Ole tu mau i lona lelei. Ole tu mau i manuia o le atua. Ole faa manatu ina lea ma le faa maunianga lea. Amen. Hallelujah. O lo o tātou wola usita i le atua. Amen. O lo tātou wola usitai, ma lo tātou wola i le upumoni. Fa mamafa mo i tātou le nia fiafi. I lau tapenanga, ma lau tapenanga. Tu mau i le atua. Tu mau ia te ia. Amen. So, ole faa ma losi so that
we will be living as children of God, knowing God, knowing His qualities, knowing Him. Amen. Knowing the truth. Obey the truth. Listen to the truth. Amen. Hallelujah. Ole connection le whaailoa mo I tātou le ne fiafi. Ina ia whaapena o na maua le loto tele ai le ole whaamaina. E tautala, e ola ina, e whaapupula ina. Le whaolatanga lea Yesu Keriso. Le na tautala le tusa ngaluenga. E lea I lava se tasi tātou te maua mai ai le ola. E leo se tangata. E leo se osi taulanga. E leo se tusi upu. O le ola tanga. Lea e mo mai yake riso. Lo tatu ali I whaola. Na au wina mai e lea tolo nalo. Whaola tanga lea mo I taua. So lea lea tu whaama losi ma whamanatu. Abide with him. Or remain, amen, hallelujah, remain in that close fellowship with God, so that ina ia maua e I tātou le loto tele. Praise the Lord. Whai mai loto tele pe a whaali when he appears. Amen. Pe a whaali mai o ia. Loto tele I tātou, tu mau I le alii, pe a whaali mai o ia. Hallelujah. Praise the Lord. Pe mai ia le whaamaina, fo I tātou, I ona luma, I lona fio mai. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ole relationship, e mana o mia lo tātou whitango fie, build the relationship malea tua I taimi uma through his word, through our faith, through our obedience and fellowship with him all the times. Amen. Hallelujah. Vi ialeli. Ia whapena ona tatou tu maule upo lea tua. Pole pipi I lava lea. O la la, amen, hallelujah. Ole pipi, o la la, I le vine. The connecting of us to the vine, the branches, us. Ole nei o langa tātou te yailo a inga ma nei whawhita ule te leo nei savalinga tātou te savavali ai. Pe ole e mo le mata sa ole ti ngā ma le whawhita ule, e le peti I tā ua. Awane I ngalo ya te ua. Leo la tanga lea tate yai. O leo la tanga mai lea tua. O le whaolatanga mai lea tua. E mana o mia lo ta Maapupula. O le ala le ngaluenga o lau tapenanga. Loto tele. Abide. Tu maui lea tua. Aua lava nei halu le tasa valinga ma le atua, ma lo tasa valinga ma le tapipi I le upo le atua, e se te me kau mate ai le la mepa lo ta fatua I le upu. Aua nei halu le tasa valinga ma le tafolaunga, e se te mi tate fuli tua I le upo le atua, pe tate tuua I lalo le upo le atua, pe tate failonga fesili le upo le atua, pe moni pe le moni. The word of God is the truth. Le mana o mia tātou te tū mawai. Amen. Hallelujah. Hallelujah. When he appears, mai, ina nei whaali, pe a whaali mai, longa winga, ole visible le o le tātou ba ai, I just to singa ma o ngā le atua. A ole te me e whaali mai ele atua ia na o onga, mana malana fionga pa ia, pe whaali tino mai le atua ia te I tātou. I se te me oiluma. Amen. Hallelujah. O lona winga, o le whaamanatu na ia te I tātou.
the coming again of Christ, or the return of Christ. Ameni. Hallelujah. O la tata penanga foila. Ia tapena male loto tele. Mauti noa. A loto tele la tata penanga. E mauti noa lelei. E toia fio mai lo tato ali Faaola Yesu Kristo. That is the truth. Amen. Hallelujah. Li ale ali. O le whanau nau ta inga, o le tuli lo le tapenanga I ta ua. O ta loto tele, po o ta pala ai. O ta loto tele, po o ta fefefe. O ta loto tele, ma loto tu maui le atua, po o ta le mautono. Where are we and our preparation for the coming again of our Lord Jesus Christ? Manatua le Faaolataga lea na le mafai lava ona tuu pe tapuni le ngutu se tulo pe teru na tali lava pe teru o staulanga ele I fefe pe teru o staulanga o ila tolo o faua le malo le atua o ila tolo o fa pe na na felenga luenga ele I solo muli pe teru e tau ya ila to langa la ya isi na ona o le atua na ona ilo le atua na ona ilo le upu ai lo fa tua e le o fa maoni. Hallelujah. Li. Praise the Lord. Manai o le lui le fu lui mai tatou. A mai lo totele se ilo le lo totele lea I le lava no fuai ma le fefe ma le fa maina. A e tali tonu ma e iloa ma e mauti noa o lo tu mau le atua ya te oe ma oe le atua. Loto tele. Alu e tau ina ia tuu ilalo le wha maina lea. Lona winga, awani o tatou mama. Awani o tatou mama I lo tatou wala awina. Awani I wha alu maina I tatou la tatou ngā luenga. Po o ai e wha tauemu, po o ai e tusi lima, po o ai e tamawhai e tuu tatou ilalo. Aua le wha alu maina oe. O a tala feaveai. Aua ne tu poise ma fau ma falu mai ne lo tangata. Leanga o le manino lava le mau o mai mo tatou le ne fiafi. Fai mai ina ia maua e tatou le loto tele. Tu mau ia te ia ina ia maua le loto tele. Pe a faali mai o ia le fa maina fo I tatou. Hallelujah. Praise the Lord. Lo a inga le ne fiafi, praise the Lord. Le o tautala le tusipa ia ma le fiampa ia le atua. We need to go face Christ's return with joy, with confidence. Alu e faatali matapena. Le toia fio mai alo li Faaola Yesu Kristo. Ma le fia ma le loto tele. Au le faalu maina. Au le fa maina oe. Langa e ala na fa lumaina ma fa maina I ta ua. I luma fofonga o lo tato li Faaola. Pe a fai lea ua fio mai o ta luma. E ala na fa lumaina I ta ua. Unfaithful. Ele o sa o ta ua ma ta mea fai. Ele o moni lo ta o ile atua. O lo o mate le tala mepa. Ele o fa susulu le tala mepa. Amen. Hallelujah. Set a goal in your preparation while you are getting things ready for your Jesus Christ to return. While you are getting ready, you need to face Him in His return with that joy and confidence. Lona winga, a e alu fia fatali lo wali. A e alu male loto tele, lo winga le kaunga fengi mea leanga. Longo winga le kaunga ko fengi mea le tu sai, male fina ngalo le atua. E lona winga e le tatau, o na o tato ia ala,
pe tātou te tau tatala, pe tātou te mawhauwhau, pe tātou te whauwhau ni mea, e le tu sai ma le finangalo le ali o lo o mai ele na upu. Ameni. Hallelujah. Ina ia whaali o ia te tātou, e ala i lana fionga pa ia, e ala i lona mana, e ala i manuia e au mai ele atua mo i tātou. Ameni. Hallelujah. Praise the Lord. I ale ali. Fai mai alue whaatali, alue face. O lau whaatali, o lau na winga, o le a fio mai lo tātou ali. Se o kako whawhesangai, se e kakali malo, lo na winga kake oe whawhesangai o tā mata mali atua. Lo a inga, a o tā whaatali whawhesangai mo lo tātou atua pe ato e fio mai. Whaatali fia, whaatali loto tele. Ai a whaalumaina le tā whaatali, e fefe o tā mate wa ai le atua. Ta tele fia wa ai, ta tele fia whaalongo, ta tele fia usitai. Why? Because something went wrong in our journey. Sa iai nai mea whaaleonga lua, sa iai nai mistake, sa iai nai error, sa iai nai mea le mautonu, sa iai nai mea le whapaiaina ma le wha a mio atuaina sau tā whaia ile tā savalinga. Ameni. Hallelujah. Praise the Lord. Fili nei a o tā pena. Po o lo ta pena e te tū fia i luma o lo watua, pe a tau nuula na malanga i o luma, po o lo ta pena e te tū whaalumaina, o le tū whaalumaina e le mawhaina wa ai o mata i luma. E mao mata, e mao tā mata. A whai o iai se mea, o misi lau tā penanga i le taimi nei. Aua, ne i whaalumaina o tā mata i luma o le atua. Whai mai, ia le whaamaina fo i tātou, i ona luma, i lona fio mai. So, respect the word of God. Live with the word of God. Abide with him. Remain in that connection and that spiritual connection with God at all times. Amen. Hallelujah. Aole whaavaivai, aole fiu ngō fie, aole tōsina ngō fie, whaamauti noa le teimi le nei, o le usitai, i le mea moni, e le whaalumaina i tā ua i luma o le atua. I tau nuu le malanga lo tātou wali i whaole Jesu Keriso yo tā fale, yo tā nuu, yo tā ai, yo tā ainga, yo tā luma. A o loo a loto tele le tāta penanga. Loto tele le ai se mea o ngā se. Loto tele le ai ma se mea o whaalave. Loto tele le ai lava se mea e ono lape ai lova ai le atua. Praise the Lord. Hallelujah. I ale ali. Se o ainga pele le nea fiafi. Whamanatio Ioane, le whaapea mai ai o le nei le whana aue. It's an encouragement for everyone. Le whanau, e lo ta ua mai ni te pulanga. E lo ta ua mai se tausanga, o le fio o tausanga. It's everyone, it's all of us. O ta tau le whanau o le atua. O le term of whaonga ina e whaatase i ta tau, to make us as a collective family, to make us as one. So o le tapenanga o i tātou uma. E le na o mātua. E le na o le whaife au ma le whaletua ma le ekalesia. E le na o oe lo tō anga le lotu. It's everyone's job and responsibility to get things ready for the returning of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Vi ia le ali.
It is a call. O le vala au inga ia persist I ka ua. Inga ia tu mau I ta ua. Amen. Tu mau I le atua. Praise the Lord. Hallelujah. O le vala au Ioane. Ina ia whapena, ona whaaleo ina mai, le fina ngalo le atua, ina ia tu mau I ta ua I le whaatua, ma le whaamauni. Hallelujah. Praise the Lord. O le whaatu mau wina I ta ua I le tata penanga, e le o iai se whaalumaina, lona winga whaatu mau wina, e le o iai ni mea e ono whaaluma I le tata penanga I le atua. Amen. Hallelujah. I ia le ali. So ainga, ola I le atua malona finangalo. Ola ina le upu. Whaangalua ina le upu le atua. O tatou winga, la tatou ngangana, o tatou folinga vaaya, o a lava mea tatou te tā penai, ia atangia mai le atua ia tata penanga. We ought to do such for the returning of our Lord Jesus Christ. Ia whapena ona whamanatu ia te itaua tu maule whaatuatua. Amen. Tu maule whaamauti noa ia te itaua o le maapupula lea o le Faaolataga Yesu Kiriso. O le tau si tai I le mea moni mo umana tapena mo itaua. Lai look forward mai Yesu e sau e toe whaafesanga I o tatou mata. Look forward mai lo tatou watua. Ina wa umana au mai ala na fionga pa ia, wa au mai ai tu lenga, ma mea lava tatou te usita ia. Lela wa look forward ta ma. Ilana fio mai, whaafesanga I o ta mata, leise ma, leise fefe. Leise whaalumaina. E whaafesanga I tonu lava o ta mata. Tatou ta lia lupe o maunu. Ile toe fio mai o lo tatou ali Faaole Yesu Kiriso lo ainga, encourage us. Famalosi, hola ina le upo le atua, tu mau le upo le atua, apide, winga o le atua fai. Polo inga le atua, usitai. Va venga fai le atua, faaola ola. Fa malolonga fai le atua, talitonu iai. Amen. Hallelujah. So ainga, let us build a close fellowship with our Lord all the times. Kai mi uma I o kako whaatupuina le lata le tatou mawhitanga ma le atua. Awale nga o ngata lava le te me whetau le tuspa ia, tuu ai ese ale ala e savali ai. Whaitau le tuspa ia, o le ale mea lo au mai mo oe maau, savali ai le ala le na. Ai aua le ese o le bea moni o lo au mai le afiong pa ia le atua, ai ese lava le ala tate o fai. Ese tala tatau tatala ai, ese le teimi le na tatala noa ai le afiong pa ia le atua. Amen. Hallelujah. Ole upua le atua, o se nofoanga tate maluai, o se nofoanga tate mapuai. Lo ainga, let's abide in him and rest our souls in the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. When our Lord returns to take us to be with him, amen, hallelujah, we may have that trusting, we may have that trust that our Lord do everything for us, and he is the truth. Praise the Lord. O le teimi e fio mai ele atua, e ave I tāua. Se I whaise tātala ma tā whaafesanga. E le popole o tā loto. E loto tele, pe a whailea o tā whaia uma, winga
ma mio atua o lo whapena o na whamanatu mai na fiong pa ia i lea aso ma lea aso. Praise the Lord. Hallelujah. Vi ia lea li. Continue to trust in His word. Whaawau pea ia te ita ua lea le tali tonu wina peo le upo le atua. Aua lone ita va ai le oa ma le tamau a inga o nau ta whaatua tua na i leo le upo le atua. Ustai. Whaawau pea le ta ustai. Aua le kiwi inga loa sesi sesi ka ua i se fia ni oloa se tele ma ni tupe se tele. Ona le faya le me tau ona o ta faya. Please, let's continue trusting the Lord and His word. Let's continue to have faith in His word. Amen. Hallelujah. Hold fast the truth of the gospel. Ia umau i lau whaatua le upumoni. Hallelujah. Au ta pena ai le te fio mai o lo tātou le i whaole o Skiriso. Ta pena lo to tele. A mio i meo lo whapena. Winga o lo whapena o na whamanatu le fiong pa ia le atua. A mio ai. Loto ai. Ola ai. Amen. Hallelujah. Wa ta pena. If it's today, ole a fio mai ai lo tātou le whaola. A wheo tai au, ole a fio mai lo tātou, to a fio mai lo tātou le whaola Skiriso. Are we ready? Praise the Lord. Hallelujah. O fia. O loto tele. Pe a whai lewa ta umai a te ta ua o tai au po na nei po nei. O ta fia, o ta loto tele. Ale loto tele, ale fia, e le mea le sasi. Ai au ta loto tele mo ta fia. Looking forward to receive and to see our God. Lona winga, o lai o gei mea uma. Hallelujah. Le tapenanga. Ia siaki mea uma le ialu le tawha. Siaki mea uma le io o le vaa le si o ngasami. Ke o kao a kui o wa pele kai. Pe ka ke o a kui o si o tutu ile tai se tulo. Ia lava tapena. Ameni. Fia pea lo loto. Ma loto tele pea. E ala mai le lo ustai. Tali tonu. Whaatua. Ma ola ina le afionga pa ia le atua. Le ise maa. Le ise whaaluma ina. Whaali mai o ia te tātou. Ma lona toi a fio mai. A o loo maua pe loto tele ia te tātou. O fefe. O ta fefe. O maa. O whaaluma ina. Pe a whai tau nuu mai tai au Yesu. Pe a whai o nā nei po. Po les whareile po le a lava le aso. A whai o leo mauti noa. Pe a whai o leo tātou mauti noa. Ma whaai loa mai le aso e tau nuu wai. Ma le taimi ma le itu la. O ta fefe. O fefe. O maa. Hallelujah. Praise the Lord. Glory, hallelujah. Tele ino tatu fa mua fianga le lalolangi. We are pounding with the pleasures of the world, the luxuries of the world. Amen. Hallelujah. To remind us, things are going to be different when Jesus returns. Amen. Po a lava fianga o le olanga ma le tele o meo le olanga lea tātou te fia ai mangalo ai na tātou ngalu lue whaatatau a ngai le fina ngalo lea li mangalo ia te tātou o na whaatau nuu poloa inga ma o tātou le whai ai nisi o taimi whai mai e tau nuu lo le malanga alu tātou whaola o le asuia mea uma suia
mea uma lelelei i e loto te tele ma fia. Ai o e le i tā pena, mai ese lava, mea sao lato whaia, o le a whaalu maina i lato. O le a fefefe o whawhesa ngai, ma lo tātua li i whaola. O fea mea tātou tau no tātou iai. O fea e te fia tūai. O le matamuli, o le fefe, o le mā, pe e te fia loto tele ma e fia whaatari lo wali. Lau tapenanga le nā mo le nea fia lo ainga. Hallelujah. Praise the Lord. Awani o tātou fefe whapea. La leo tau nuu Yesu, la tau nuu le malanga. A lele i mau mai ali ti pose o lo uvaanga ti pose. Le i maua mai ali ti pose o lo ufalenga ti pose. Amen. Vai wha mua. Le manao. Ai ngalo aina e tā pena nai. A ngai le fina ngalo le atua le wa amai. Fai mai tu maui le atua. A wale tu maui mea na. E ala na fefe le stangata, e ala na mata muli ma fefe ma pala ai ma ma le stangata. Le anga la lofa lofa mai e kau muka o Yesu. E fefe ma pala ai, le anga lofa mai, ya le nei ala kau mu mai le au mai ya le kupele salo, la o kupele ngai kala fe pai ma la fai. Le nei e leo ka penga la le loko e whaakane, ala ka penga mga asi i mo le mea lea lo kau mu Yesu, because once Jesus returns and face us, things will be changed. Amen. Hallelujah. Vi ia lea li. Lau ainga. Awa whini o tā whaapea o tā tali tonu, o lewa tā lava tā pena. Molbo o ke tā tā penanga ili tā tali tonu ili ali. Ale aini ngā luenga. Amen. Hallelujah. Ele ato alo walu le ali e fatali le ali a e fa apea o tangata tali tonu. Yes wo ulole maulea wo tali tonu yai ai ale ai senga luenga tate faia. We will be ashamed, we will be afraid to see the Lord. When we afraid, when we ashamed, ili ai lava se tangata e mese o la ya te taua. Lono winga a misi lo taua le avanoa lea. Ta lo fai ya te taua. Amen. Hallelujah. So ai ngali ni afiafi. Va ai te o tau nuu le malanga lo tātou whaola wa fo i mai. Ya te taua. I fai mai lesi, wait. I'm not ready. Ai mai mau le taimi. Low taimi, ma low avanoa I misi. Awoni o tātou whape atu, wait, I'm not ready. Tau nuu le malanga, pito la vai lumata ua wa levo no tāwhi whaasanga e whawhisangai. Say hello, welcome, lo tātou whaola Yesu Kirisa. Teu loa tātou wā, mio pēr whaina eni mio whale tonu. Teu o tātou tala, teu o tātou loto. Teu o tātou sesio manga. Teu whawhewhea, teu whaleanganga. Teu whaleanganga le upo le atua. Ina ia whapena. Ona tau nuu le malanga lo tātou whaola. A o lo whapena o no tātou wola fia. Ma ola loto tele. E whaatali, e whaafesa ngai o tātou mata. Maona fufonga. Praise the Lord. Hallelujah. So aingale ne afiafi. Li ia lea li. The way to prepare for Christ's return is to abide, pe tu mau le upo le atua, tu mau le whaatua tua, amen, hallelujah, tu mau le upumoni, holding the truth. Mau le upumoni, mau le mea moni, tu mau wai, hallelujah, muli whaataita inga le leo ngā luenga ke riso sa whaia o le lalolangi, ma ia whaapena o na avea Yesu manofoanga e te maluai
ma e mawhanawhana ai, ma e malolo ai. Make him as a resting place or a dwelling place for us. Molo ainga, lau ministry, so se mea lavo e ai. Vi ia le ali. So ainga, awale na le alu le lotunga le alu feel comfortable in sitting there. Hallelujah. Vi ia le ali. When you just go to church and make yourself comfortable in the church, you're not ready. Hallelujah. Vi ia le ali. It's not like just studying the word. It's not just praying. Hallelujah. It's not just serving him. It's abide in him with all of those good things. You need to live with it, obey, know the truth, have faith. Amen. Hallelujah. And remain. Rest in him. Rest your soul, rest yourself. Umalavati nga e malolo uma. Lo tato ali faola Yesu Kristo. So ainga le fiafa tato upule na, tato faasofo le na. Lima taitaina matalatala noa i pea. Ma faola ola i pea, ma faapupula i pea. Le maalea o le faaolataga. O ni ngata ai, ia tupu pea. Ma faaolaula pea le faaolataga Yesu Kristo. Are you ready? Amen. Hallelujah. Are you afraid or are you ashamed or are you confident? Whakataitele tamale ni afiafi. Ilau upu o matou talatala noa mo matou whaasoa ai. Whaafetai lawe lua nganga pa ia le tufa. Ia tu ma watu ia te oele vi inga o nola upu. Ia matou ta pena fia, ta pena loto tele. Ile taimi. Ma le itu waso. E te toe fio mai ai. Ta ma, ia matou whaapupula pea le tala lelei. Le faaolataga. Ia matou manu maloi na ai ni nganga. E ta pena whaatasi la matou waa. E whapena ono matou folau atu. E whaatali tali atu ia te oe. O wau matou loa. Ua lata lava lauto e fio mai. Whamanuia lo ainga mafuta. Whamanuia se matou au nanga nei. Whamanuia au nanga uma. Tu mau ia te oe le vi inga lo matou atua. Ne ia o le whaavavau lava. Amene ma amene. Praise the Lord. Hallelujah. Ia vi ia le ali. So ainga o le nale ta whaasoa. Ai, o le ata le ta pese muli lea. Ia mo ta say good night. Sweet dream. Ia mo ta whapena. Ia o na ta pena. Ia e tala pea. Ma whapupula pea. Le upo lea tua o tatou whapena. O na tatou tala noaina. Ma tala noaina. Iaso ta itasi umalava. Tatou pese lea o whalofai mo o ta umalava. Praise the Lord. Hallelujah. Lord. Gospel reggae, you know what it is. Come on, line, let's go. Uwalata my lapa. Leata di ole tangata. Sauni mata pena do olanga. Fantasia tu ile ali olo malo si ama. Come on, sing with me. Uwalata my lapa. Leata di ole tangata. Sauni mata pena lo olanga. Fantasia tu ile ali olo umalo si ama. Lende yung
la tuinatu Tawatu le faaolataga ai faamaa Usoete atane Taya una oloi mata Sise fa'atale boy Listen boy Yesu ole puluwanga Ele tangata angasala Ai amu ia le salamo Ai mea neanga Ele ole toa lena Ole nei olama O Yesu ole puluwanga O Yesu ole puluwanga Ole tangata amasala Ai amu ia le salamo Ai mea neanga Ele ole toa lena Ole nei olama Lenei olama Ole fai manatu Iole Nese ola tuinatu Tawatu le faaolataga ai faamaa That's right. Bridget, tell them, man. Usoete atane